hai monong kotoluon sabab ko ginawa no dagay tilong buso no da barakat mo kanuzit ko'y no do mga rayo musiko toko sa wiyawi liway ngawi ako susaan tanaw diti tanaw ko sikaan tinahak no Tuhan no toko Tuhan yahay monong kotoluon sabab ko ginawa no dagay ilong buso no da barakat mo kanulit ko'y no do mga rayo kanono kano musiko untuk diti tanaw to dituwa ukamo no ginawa toko ituhan om tiso Tuhan yahay monong kotoluon sabab ko ginawa no dagay tilong buso no da barakat mo kanuzik ko'y no do mga rayo musiko toko sa wiyawi liway ngawi ako susahan tanaw diti tanaw ko sikaan tinahak do Tuhan do toko Tuhan yahay monong kotoluon sabab ko ginawa no dagay tilong buso no da barakat mo kanulit ko'y no do mga rayo kanono kano munsiko untuk diti tanaw to bituwa ukamo no ginawa toko ituhan om tiso Tuhan yahay monong kotoluon sabab ko ginawa no dagay tilong buso no da barakat mo kanulit ko'y no do mga rayo musiko toko sa wiyawi liway ngawi ako susaan tanaw diti tanaw ko sikaan tinahak no Tuhan no toko Tuhan yahay monong kotoluon sabab ko ginawa no dagay tilong buso no da barakat mo kanulit ko'y no do mga rayo Idngan ditama, amdi tanah, amdi Espiritu tabi ituwa. Amen. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus na toko, kami kaginabahan di kinaingan, kami kapisahan di Espiritu tabi ituwa, miyampay na di Jesus sabi-abi. Om yampay suluban no Tapi na kong abi, manong katuwad ako di kinaingan, sebab da pinatak na toko ti atimpo. Ito insan pabago na timong toko, zikay dati, kamay da Chapel of Transfiguration, Jesus de damin, nga isoy tumisa toko di katumazan, da papazo, da Tuhan kinaingan da toko, da misa tabitwa, Domingo, bayan na diti. Tadi, tumina kong abi, ikatimpunan na toko da misa tabitwa diti, kanaw mikat na di Tuhan, kanaw bito da toko, da di sida, sabi abi da pakiunan da toko, may da katumbazan, di pangkanap. Tapi nga abi, kanaw mga akong na dosa nga abi da toko, kapupatondan di dako sendi dan memalamai di katapatan tahom lati tabitwa. Banga kunzo dari keningan tabakas di Diyoso ito pinay ngabi. Dan akmidaw sozo kozo
Id pamusaban ngabiku, amid bos ngabiku. Id nununay manku, amid nunuy aku nangansan na bimang. Mazanasaku, mazanasaku tagazo kozo. Itinapogi damakin siyanzo di Mary, yabitua pentihambus hangay, sa bebeditas sabam sang tingabi, Diyos tapinay ngabi, Diyos mambayang mentok lugo, dari Tuhan kinengan datoko. Kikasiyanan na da, dari datoko, ikinengan tabakas, mamahiyang na daw sa ngabi datoko, ang magabit datoko na kapasisan selajol. Amen. Tuhan, kau sianay no. Tuhan, kau sianay no. Kristus kau sianay no. Kristus, kau sianay no. Tuhan, kau sianay no. Tuhan, kau sianay no. Kabantugan do'y kinainganid di takabas kozo. Babasan do'y tuhon nga bitang abasi. O kiginoo do'y tanan, bangazosi ko'y diyaw, monong kuwag giginasi ko'y diyaw. Sumbamba si ko'y diyaw, mambantu si ko'y diyaw, anak si ko'y diyaw do kopo nung kotawadan, gabi monto ko buntugan tagaso. Tuhan kinoingan, majapoy surga oy kinoingan, tama tabakas. Tuhan Yesus Kristus tanak tuntoy soon, Tuhan kinoingan dombari kinoingan, anak ditama. Ongiru ko di dosong abiri pamagunan, ko siyanay no idagay. Ongiru ko di dosong abiri pamagunan, ko'y mo sambayang sa. Pero ikaw ko do'y diyabanan itama, o siyanay do'y dagay. Tu isisyaw no iiso to bitwa, isisyaw no ituhan, isisyaw no itakawas ko sa Jesus Kristus, yampay di Espiritu to bitwa. Ini kebentugan di kinaingan itama. Kanus mambayang. Oy kiningan tapakas ko sa paimpasi selajol, da disay no iya di Espiritu tabitua, da katama sikoy da mamungan da tama. O vito no, mambayang sikoy, da kaganapan iginabang ngabi dagay, isunduban da gompisan sebagai tanak kusay ngabi, tanak tendu ngabi no. Da kanu sikoy na da kaunalan, da sumuang da ditungkus inabatas no. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanak no. Imamama siya mamalintam yang pay diyaw,
Idi kepisan di Espiritu tabitua, kinengan bontok sa hihinaid ay so kupuson. Amen. Pambasan, mantadi bukayso dalaja ngavi. Minugad i Elijah dodayho it katagisan. Pinanaw da sangadaw. Pendikaw isusut da kaso ta sugonggong tahiso wusak. Huminizab isido damo magot na patay. Ay Tuhan, kadisido da minabos. Nababasan zono. Ano na iti kaposisyon ko? Aw zoe mo magot ka itakyaki ko ngavi. Dadi, huminuvi isido o minodop. Nga isa tasab minangama disido o minobos. Tungag o makano. Minintong isido da pahihiput. Dayho iduhuhu disido o iso hinungkakap tahomok da huvong nahungkakap dahit vatu tangahasu, santunsina o vaig. Minakan o mininum isido, huminuvivagu. Nga itasab di Tuhan minikot guminuhi, kumainduvo, o minangama disido, o minabos. Tungag o makano, tunong aw, nga asadu ikozo ipamanan domontok diaw. Dadi, tuminungag isido o minakan o mininum. O mantad nakavakas ita kanon, minamanaw isido do apat ngopod tadaw o mapat ngopod sodop, gisom no dimpot disido i Horeb, inuhu takavas di kinaingan. Ibos di Tuhan. Uno nomo o mintangay no, da avasi ituhan. Uno mo omintangay no da avasi ituhan. Mga sozowi di Tuhan da savia vitimpu. Kaza ni sido tomay mo da idmunungku. Idi Tuhan da mokyazo may ikaduduvoku. Itong ahuduk kongo may onsiko. Uno mo omintangay no da avasi ituhan. Pabantug no di Tuhan miyampay dogo. Songavian da kanono mga zo dingan di sido. Minagyum zo di Tuhan, suminimba isido dogo. Mantad sa vevi kondosi ku kozo, da pinagabas zo di sido. Uno mo omintangay no da avasi ituhan. Intong ponong day di sido, imang no sindak. Kadap hogoso inovos nga videozu da otumpohok do tikum. Huminad iti tuhun tasampit, nongaw di Tuhan isido, tinampasi isido mantad saviavi, kaundasan ginavo daw. Uno mo omintangay no da avasi ituhan. Itasab di Tuhan, painhusap, painhiput, di mamantangavi di sido, do manampasi diyoho. Uno mo omintangay no, da avasi ituhan. Asanang na isido himagyum do susuton, makyumohig id disido. Uno mo omintangay no da avasi ituhan. Pamasan, mantadi suati Santi Paul dari Tuhun ngave do Efesus. Kada potongobo espiritu tabitua di kinengan, ida kapananda Diosu, mempai di panananda di sido, montok Diosu, doman pagabaso, dontok koikot itadaw. Kada nakasapopopi,
da ko poit ginavo de dovokon. Toi po so ginavo no. Toi po podo o ho Diosu de di sainopo. Toi pogi huhundat. Toi pohogoso o ono no po kavo do kalalat ginavo. Pogi amba bahut kono otohod. Potonda da magihihiyong miaga de kinengan do pinapohyong Diosu id di Kristus. Dari kinamaino do momit di kinengan sabagi do tanak ngavi di sido iginovon di sido tanud no di Kristus mazada guminavo miaga di sido do guminavo Diosu. Tuminak daw sandi do panovohi do toko sebagai titak tongid kabukan di kinaingan. Ibos di Tuhan. Ketawadan dari kinaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nung isay nopo guminavo dago, nga may mazo isido di bosku, guminavo isido di tamako, ikot si kay may doid di sida. Haleluya, haleluya, haleluya. I Tuhan miampai Diosu. Menyampai sesubahnya. Pembesaran dia baltabas itu bitu sinuat di John. Magibaw botak i Yahudi ngabe da tisom tiso kakamay di Jesus. Tu nakabaw si sida. I zono i loti i suminondot mantad surga. Ingkukwa po nga itino bo i Jesus di itanak usay di Joseph kadiho da minabos. Katutunto ko di ama di ina daw. Ingkwa na di sida kano mabos na bayna do nakasundot zo mantad surga. Minabos si Jesus di simba. Tod ko da magibabotok do tisom tiso. Ay sa'y sanguhun kano mikot do dago. Sagi ngaw ovid isido di tama ipinapogad dago. Tungagan ko isido dontok tadaw to vino. Pinaswat iti di profeta ngabi. Sabi bizyoho do iaon di kinaingan. Naman kinangaw di kapangyaan di tama. Minsingiho mantad di na po nga mikot do dago. Okon ko da isay no po nakakita di tama nga iino sanguhun imikot mantad di kinaingan. Nakakita isido di tama. Papayazo dia zuda totoo tepat ko zo. Pati tikit tuhun. Ia tumazan nga kikaposizon slajul. Izono ilo tidak kaposizon. Itama nga video zo minangakan di mana dodoyho id kotagisan. Nangapatay no iziho. Nga itino iloti ismondot mantad surga. Mo'y dumangakan no da diti o tuhun au apatay. Izono iloti pa impasi, ino kasundot mantad surga. Isay no pa mga kandaloti diti nga apasi slajul, amina paloti, ipatakon kumay nga tonsiku, mantok na kapasizon di pamagunan. Yabal tabasi di Tuhan. Tapi na ngabi, isikoy detik ibada tu magyempinay. Himakusay, duvatando.
Amizo na ito tuh na koza. Nga izo na ge ito sibo na koza. Da kamazon ka na pa dati sibo nga sibo lah. Sibo. Azo langgo. Ina pa ito pinangabi ko nga langgo ngabi. Oh, ipa song hunton do. Ito pinay ko da sibo kumantak daga. Nga sino pa nagi nga itatuo da tondo. Tondo song hun tapi pinay ko nga alanggaw ko izo. Kadang-kadang mumso zo nagi. Tatapot lang ko datanak zo di amaam di ina ti. To ko ilo sa pabi no pa nga iho tapi pinay ko subay alanggaw zo unot sibo. Nga bion bago si zapa ko sibo. Aw nagisong ko alanggaw natapot ni zo dati. Zo na ko sa tanak di apati. Ginabo ko. Akiba nagituhon ka ng kadang, da kasasangi. Moto ka. Ay, nakol ko siya to sibo. Ya, tapinay no, ang langgaw nga vi. Kangko daw sumimba. Ngka ba iti? Zikoy iti miya pinay, ngangas nga bizikoy. Tadi, ino pa ngayon, ninipa zikoy. Ngangas nga bizikoy iti. Tadi sengyan na pa naming hangas koy, galangas, kabo, na dusun. Nga, izo na pa, sengyan zo na pa hangas, umpokon niya pa tuhuko. English na pa nga, when I being naughty, my father would knock my head. Umpokon, tuk, tuk, tuk. Ina da audi ko suni. Audi sang kwalanggo. Ngayon ba ito pinay ko? Apat ko say diha. Sangyan pa dahangas diha. Sipakon dia pa buus diha. Ina da sipak na pa nga pup pup pup. Alanggo di diha. Ina panimba ko. Pinay ko ngapi. Ina pa nga bos teman bagya. Nga nung intangan to ko tepot. Tepot iti, da kagumuan na sukod bago na pa nga ang agagazo ang langgo ko sa toko. Bio dio zu tanganak nga video zu. Langgo ko siya zu. Oni? Nakwa. Sebab dati, kibada isa sebab dati do ipemondaman ko. Sebab tiya takanan ba. Bayan na pa nga kagumuan tiya takanan na pa nga kibada kumoy da nutrition. Nutrition. Nga ako na pa kayo kibada awareness, kasadaran. Tiya tuhon nga bi untuk da tiya ano kasudong da kanon ano sang kwabasi da kanon. Mega pagulo out ako paduli na kiba wishin gumuon po ay poto iti gumuon bago wishin. Bay na nung makan ko o kaday makan kiba ng boss jangan kasi taro wishin ha. Kiba da health awareness. Takanan no pa diting kibada akan ka ano gyati kamazan da substance mantok da toko okay manhong da toko da papahidas da tinan da toko manhong da toko da sumuni nagi papasuni da tinan da toko hobi pa ko za bodybuilders kamay di masiti da kibada sukup ko za takanan dia paintunod ko za nutrition de takanan kabasa di za da papagaza da tinan. Nga tabi na kang abi. Itian na patakanan daun pamagunan. Tapot kabasa da papagaza da tinan na toko kabasa da manhung na toko da hidas da kapasyan na toko nga
Au kabasa da manak da toko da komposisyon selajong. Ino pagi. Da bayan di tinong toko ituan Jesus da minampos izono iloti da komposisyon. Kadi sida. Ino pagi da mentok da toko tuhun Katolik kibada Ekaristi da toko. Bukan tuhun Christian i akan kapaingamong da Katolik, katumbasan na dong Katolik. No po, kibani kalamazan da kapantangan na Tuhan, kalamazan tikit minggu, kakon komisa mentok diha. Service. Sunday service. Ay sa Ekaristi, mega na toko. Sa toko tuhun Katolik, kibada Ekaristi. Sumambut. Ang sunong imada bahay na sa sabab na dito pandemic COVID-19, kagumanda zo aw kabasa da sumambut nga kasambut sebagai da kumay da spiritual communion. Sa sabab na da katumbazan dagay Jesu inatimong dizikay inatimong naiti sa sabab na da pinakabasa di Sancti Pope kontra Sancti Gay Pope di. Pope Francis, ya. Dari ino pagi dakibada Ekaristi mantok datoko. Ngasangyan na paminabos si Tuan Jesus the gospel di bana, di abal tabasi. Da pinapoyho isido da tuhun ngabi ni panghipot. Da isido na iloti mantad surga. Ikabasa da manak da komposisyon selajong. Okon kami agad iloti di pinatak untuk ditaki-aki ngabi deho, tiat tuhun jauh di ngabi dari kotogisan imana kamay deho di. Nangapatay ng ngabi, itaki-aki ngabi deho. Do i Jesus na pa nga manak na komposisyon selajong. Aw ya tumazahan ngabi, kagumana tuhun jauh di inakangaw di sida, awat tumazahan. Ata, loti mantad sorga, Jesus ti tanak di Joseph, Mary, katutunta ko rin sila. Mimbabotok siya. Mimbolotok. Mimbabotok. Autumazan. Intangay ito ko kaya kapasusan nito ko. Tapi na yung ngavi. Kiba nang ginatimpo. The number da mimbabotok to ko nagi. Mimbolotok. Siya, kaya azo katabat di mimbobotok, mimbolotok. Latihan dia zo, ti mimbolotok. Kiba na timpo, mimbolotok to ko nagida komposisyon na to ko. Sundong ima, nakatay mo to ko na di Jesus bagay da manambos to ko. Sundong ima, nakakan to ko na, nakinam to ko da mga kan, dati tinan, tiyan loti komposisyon niti. Tuhan Jesus. Mimbalatak to ko. Gumukam balatakan na to ko rin komposisyon na to ko. Sabab nati the pandemic ba no? Pagulo po di aso po ti pandemic sa sauzo do mo hu Philippines mo zo hu Vietnam mo zo hu Bali ba no aw no di kabasa di mimpanang. Bimbalatak. Sila ka di pandemic. Aw di kabasa do may akan hu kadai makan do di gipan di hu gayang di. Bimbalatak. Tagagugumo pa subay. Dahil panganakan natin. Bimbalatak. Mantok tisom tisa. Sebagai da sinabanam san saba. Sebagai da tanak amohoing. Kiba nagi kababolotok kon mentok tisom. Mimbobotok. Mimbolotok. Ya. Amabugo mo pa isusubay. Kiba da timpo. Ay naman because ang ababasan ako di. Komposisyon. Ang kiba nagi tuhon na mabos. Ay, Tuhan. Ako si katahan niti. Ay na pagi. Kiba nagi da tuhon di nung aw na pa di ko sa katandi nga ano ni man diha
commit suicide. Kumiros kada dusun. Commit suicide. Aw dikatahan. Gumuti. Obi pa ko da timpo da bayan na ditipan na mek diti. Ay so di pahansanan. Ay so di katumbazan. Ay so di makinongo dia ha. Ano pa di? Ay so di guna da masih kaniya. Nung intangan to ko, nung pinakinongo to ko, ti pambasan ko sa ditino diti, inongo da to ko. Ingka nagay propeta Elijah. I propeta Elijah na po diti, nga minagidus na de. Sebab gusaan ni tia queen, tia kumay da Queen Jezebel. Isa iti Queen Jezebel. Sabab the King Ahab. Gusaon, sabab na pang naha di siya iti propeta nga da false prophet kamay di. Propeta nga di Baal. Dahil Nuhu the camel. Basaan dia sa Bible. Yeah. Basaan dia sa Bible. Ingkuan sila na minangaha. Isida na pa diti, nga sanguhon na i-propeta di kinaingan. Jadi ogumo tiya propeta-propeta nga bida Baal. Baal na pa iti nga tiya Tuhan ni sambaon ni tiya Tuhan nga bida pagan. Kaswang na nga, tiya kampit na nga biti Queen Jezebel. Saba di King Ahab. Dari, aw man kinungaw siya, challenge siya. Propeta Elijah, kadaw na minubos, propeta Baal, maingka na pa nga kano. Intangay ito ko kaya, nung isay ko so, kinaingan dito, tupot ko so, kadaw. Jadi, may diha minunguhol siya di tiya, kazo nga biniti, kadi propeta Elijah, may ito ko, tutuday iti. Nga o kabasa na tutudan, mamakay na kondidip. May po diha nga bi kamazan na pa nga siram. Kabasa mo. Siniram nga bi diha ti mamakay na bahig. Kadi propeta Elijah ba? May gadi zo. Hobo ti kinaingan dia zo. Kadi minubos di propeta nga bi di Baal. Bisa keningan dia sudah menutur dia, dia kazo ngabi dia, unggun ape dia ka. Sambayang ngabi dia propeta Baal, gisam na sedap, awin not nasikitan, aw na kaikat keningan dia. Tadi nababasan di akun kalah di kebo di Baal di propeta Baal, nauzan na di. Bah, siapa hai lah, mai dia. Sambayang ni propeta Elijah, minikati kinaingan, nakasikit ikazo, inatuntugan na baik. Kamazan, ina pa'y kinaingan ni sambaon ni propeta Elijah, nga kinaingan tatapot. Patut na pa nga tumbazan ni nga bituhon na Jahudi. Patut na pa nga tumbazan ni dahi Queen Jezebel. Nga, ako nagi ka na tumbazan siya, hodong Queen Jezebel. Jadi, man daw, sinu daw kadam-kadam nga daw, isupok nga bi daw, daw sido, daw mamatay di propeta Elijah. Ina na minanggido, minanangkus. Di propeta Elijah, minanggido. Gisam na nozan na di sido. Asa di takanan, asa tinumon. Ina di, kadi sido. Ay sa di kahansanan. Ay, nababasan so na di kadaw. Huwi sida. Matay di daw pumasaban daw. Never mind, Lord, you take my life lah, enough lah. Bang masak saja semua ni. Nga, nakoykot itasab di kinaingan. Minagobit na takanan. Minagobit na tinuman. Sentun kunsina. Binatak di propeta Elijah.
Kakan, koinom siya. Hivi bagus siya. Kakal pada aw na sikitan, ano itu, sinuban daw. Do tumihambus, mamanaw. Dimputan na pa daw nga Mount Horeb. Ya. Sebab daya, nadandian, da ikat kinaingan daya. Nga, aw na di, sunong gimana nakakan no. Nakainom na sila, patut, bakas na tinan. Nga aw po. Aw po, naikat ginabaw di Propeta Elijah, da tumihambus mamanaw. Dumimpot di ikotan daw. Jadi, ikot bago tasab, kamao daw. Elijah, posik, pamanaw. Kakama pa di tasab na unsuban di bago Propeta Elijah. Sasabab na di, nakabasa isido, da mamanaw da. Apat no pod tadaw apat no pod sodop. Gisa mima da nakadimpot isido doid konuhan da Horeb. Matay na dato po'y manandaw. Aso na harapan, aso no. Tiya kumazan na, aso na kahansanan. Abasi iti mentok dato ko, iti pinayak ngabi. Iso kapungunsuban mentok dato ko. Sebab miya kada no bos ko ditino, kiba da timpo, da namo da babasan to ko. Babasan to ko da, kano po ko, da pen Christian. Babasan to ko da menumpuan da eklesia. Babasan to ko da, Diyazo, kiba da paganakan, sebagai da tama, tina mentok da tanak Diyazo. Babasan da dumadi da tanak mentok da mohoing Diyazo. Babasan da pempasi sebagai da Tuhun. So nga pada kibada timpo da miyagadi da mikot penginaman diti. Da sasabab na da Diyazo na kayo. Ano na pa sabab? Makinangaw. Teka, andaman Diyazo, iprofeta Elijah. Akan ka iprofeta Elijah na po, indaman na kamazan ko, nga andaman Diyazo da namba da pinatak di Tuhan, kinaingan, tasab, da mangunsub di sida, da tumihambus, mamanaw, dumimpot da panuan da kinaingan. Tabinak ngabi, kaguman na tako kahiyo. Dahil kapasusan ako na paditi, sebagai da pang Christian, kiba da tasab, imintamang na tako. Guardian angel, kamay di. Hihiban tako ti guardian angel ti. Kiba nang sambayang mentok na guardian angel. Itya tasab di gugumampi na tako. Hiban tako ti. Ikot pa da feast of the guardian angel. Sumambayang tako na gitlong. Sumambayang. Laka nung kondom na sumambayang. Nga totoo tapat ko sa pinay kung ngabi. Kiba di tasab di gugumampi na kapasisan tako. Iti na itasab di tumay mo da mangunsub na takaw da manampasi sebagai da komposisyon sa lachol. Iti na itasab da mamung na takaw, papayho da takaw, sangyan na po da kasa takaw, da komposisyon na takaw. Iti na itasab di papayho da takaw, Fred, ako kabasay na, kadang midosay na. Iti na itasab. Itamay mo, dahil dos na toko nga. Aw toko kita, kadang-kadang ahiban na toko. Amin na pagi. Sungyan toko na po damikot da ikaristi, megaditi. Jesu da damin, isoy, sumambayang toko da ikaristi. Ano man toko iti? Dan namo da kibada ikaristi. Dan namo da sungyan na po da sumambayang toko da ikaristi. Ihat tasab toko panagi ngamiyampay da toko. Dahil naman na kibada kasusan na kapasusan na tako, dahil nagete atasab. Tamay mo. 7 days a week, 24 hours a day. Dahil iti tasab, mintong na tako.
Dan nombo da midosa da toko dahil nagi miadi-adi tasab da toko. Ina, da bahay na diti, ikalamazan da ikaris diti, manang katuwad ako da Tuhan, sebab nanuan tako da tasab, igumumpi da toko, nga hobi manang katuwad tako, sebab nanuan tako di Tuhan Jesus, di tiyan loti, karis di. Imanak da toko da kapasizon. Sengyan na po da lamazon tako, ita ikaristi mampay di Tuhan Jesus, sikitan, sunuban na tako, insan pabago, omihigan tako, ombagwan tako, da sebagai da Tuhan Kristian, sunungi ma da, kiba dati timpu, may ka na bos ko ditino di, dan namo da nababasan tako ni dida, da manumpuan mentok da iklesia, nababasan tako ni dida da paimpasi. Sengyan pada akan tako ituan Jesus, tayo mo tako ituan Jesus da ikaristi, ang bagwan tako bago. Dari sambayang tako da bahay na diti, tabi na yung ngabi, sumambayang tako. Kung po kumantok na tako, sumambayang tako nagimantok, sabi bituhon subay, i-apo na ko tayo mo di Jesus. Sa sabab na di, sasaw ng muso, magano da kapasisan di hasan di, commit suicide. Ang daman tako siya, dahil sambayang tako da bahay na diti. Sebab, sundungi ma, da akon dati, kiba dati, di akon ka Christian, kamyampay da sambayang na tako, tumazan na tako, da itasab diho sandi, nga kabasan nagi, da manuhong diho, da mumusaw ng bay tatapot, ng bay i-out, asang ko tapat. Jadi tapi na kang ngawi, insan bago man ang katotako da Tuhan, sebab da tempo diti, kano, sabi da tako, tiyong buso da tako, da papazo, dengan di Tuhan. Semambayang tako da katunudan da katumazan. Tumazan zo da diso kinaingan, itama tabakas. Manunodo da tabanam tana, dusabi konunuh o kita omao kita. Tumazan zo da diso Tuhan Jesus Kristus, itanak tuntoy saon nanak di kinaingan. Nanak di tama da paguhus sabi umul. Kinaingan mantad kinaingan, tanabaw mantad tanabaw, kinaingan tutupot mantad kinaingan tutupot. Nanak kon ko tinodo, sampimyon si miyampay di tama. Maza di sido o sabi-abi donotodo. Montok na toko tuhun ngabi, o montok pumusizan na toko, suminandot sido mantad surga. O maza di espiritu tabitua, nadadi tuhun dadi hangay Mary, nadadi da tuhun. Montok sebab datako dan nakapapakid salib dali sibo di Pontius Pilate. Nondo sa isudo da kapatazon nahobong, timinungag bago, ontok ditadaw kumatahu, katunudan miyampay di bukdo tong bitua. Bilin sabat isido da surga, pinatkaw dadi aminaz. Mikot may bagoy sida, kabantugan, da mambisala di sangimpasi ang mga patay. Ang makapamelintan daw ay samay kapuson. Tumazanzo, hindi espiritu tabitua, Tuhan imanak na pasizon. Imbuzo mantad di tama am ditanak. Imiyampay di tama am ditanak. Dasambaon ng bantugan may inakabos maza di propeta ngabi. At tumazanzo di sa Ecclesia tabitua, Katolik, Apostolik, mga kunzo da isa kapansuan, montok di kapahiyangan na dosa ngabi, ang mananandazo da di katungagan di nangapatay, di kapasizon di pamugunan damikot. Amen. Sumono, da naikot inukot da kapasizan na takaw,
Do ko so to ko di demi kau omudizo do to ko sandi do nombo apakazan do to ko ompain ko to ko do kadampot do di dimpoton do to ko bisan to ko di Jesus do ina pa pamanan do to ko di totopot nga tumudu do di tama ingkana do kanonos membayang do onuan na da do binakas do di pamanan di simban pada toko nga oi Tuhan kau bango zikoino. Oi Tuhan, o vango sikoino. Maza da kapamuanan de Espiritu Bitua, da kapatunod da Ecclesia da tuhun ngavi, di lahan pakazan do itama, maza de Kristus. Kanono sumbayang dari Tuhan. Oi Tuhan kau bango zikoino. Do au na da kapanokop da mata dagay, muntok di kaposisyon do id katuwagan, do id di Kristus. Ituduh totopot do kaposisyon do tuhon, ibubon nga vidagay, do id kaposisyon tikid taraw. Kadono sumbayang do id Tuhan. Oi Tuhan kau bango zikoino. Do kasampu zikoy na da di Kristus. Mazada guminava zikoy da aiso gontob. Miaga di kaginavan di Kristus. Kanono sumubayang da di Tuhan. Oi Tuhan kau bango zikoino. Itimpu ngavi da ontingaw tumungob zikoy. Da ko ium zikoy na da takanan poem pasi di Kristus. Da kataman da mimpagat. Kanono sumubayang dari Tuhan. Oi Tuhan kau bango zikoino. Do kapiuman nagida di konsikan dagay do id kapanandakan do oy karistia diti isontob anaw o kaposizon o mi ay sangavi do kinovangan. Kanono sumubayang dari Tuhan. Oi Tuhan kau bango zikoino. Sumubayang toko muntok diho isumakit. Miyampay teluo COVID ko padam sizam. Damazad sa kaday do kutul ngavi diho. Nos ngavi, paganakan kinovangan ngavi diho. Do ovit na da izyoho. Do kawasyan, do dumapos di timpu, do kasusan. Kanono sumubayang dari Tuhan. Oi Tuhan kau bango zikoino. Kanono mikot dari Santa Maria tinada toko, mokiano do siro do menampung do toko, kuma ditanak do siro, Tuhan do toko Jesus Kristus, miampai sumumbayang. Ave Maria, na penuh ko da gracia, miampai diau ikinengan, abitwa ko itangan sa biabitando, abitwa ituka ditinano Jesus, Sancti Maria, tinadik kinengan, pakinsianais ko'y tun ngavi mamimidoso, dabay no matok jam do katazan sa. Amen. Oi ama semono do osenod ulwo i pamanan dagay da pakazan do idiaw ngapat hambus zikoy da musiko da di kansanan. Sampuvo zikoy no mazada takanon kinginaban Demoy do kadampot zikoy do di diaw sebagai isa tinaw ito tepat do na sempu maza di Kristus Tuhan za. Amen. Azok ni Tuhan kiningan do sa binangun. Tumazadak bos yan no katay mazika di law titakan sa diaw.
tuba di tanah kelajar hangun ngawi da tinahun tuhun, dumadi mai ti mentok dagai di loti dok posizon. Azono sahihinay ikinaingan. Alzo kono oi Tuhan kinengan, dosa binangun. Tumasa dok bosian no nakatemo zika dihing anggur taken zadiaw. Tuba di kebas anggur, kalajad hongen ngabi di nau tuhun, dibadi maite di tinuman dok kesunumananza. Azono sahihinay ikinaingan. Ibang sambayang pinengavi, do kebukan kumda zungavi atau mendada di kinengan itama tabakas. Kay mo na dari Tuhan ikabukan na idhamanu, mantok di kaza ng kabantugan ng andaw, mantok kavasyan na takaw, ambi kavasyan na sagya biklesia tabitu adaw. Konsikaw na Tuhan, damanay mo ditak ngavi di klisiano, tuwid kosyanan no, nakatak no ihingavi, daman tako, mazadak kuasa no, wahyon no iziho da di misterium da kapumasisan, maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan miyampai Deus, O miyampai sunubano, pansabata ginabangavi Deus, pansabaton sa iti Tuhan, kano manak dok padang katodan ngawi dari Tuhan kinengan datoko. katunod na matuhit iti. Totoo tapat da katunu da matuhi diti kala jazza kapumasisanza. Tamay mo min pa da manak diaw dok padang katahodan ngawi Tuhan. Tama tabi tua kinengan tabakas ko zamay sa kupuson. Maza di Kristus Tuhan za. Tu maza da misterium da Paska di sido. Napongo di sido ikaiman kaimazan ko zo. Imazadino da nakapagabas sida dagay da mantad di poku da dosa kapatazon. Mamahaw dagay da di kabantugan da babay na punganan no di da tinaw no pihi. Kapadrian panlaja tinaw tabi itua. Tuhun ngavi mantok kasanganwan no sundi da papabal idnabanopo di kalajang ngavi no tindama. Tu nakapamahaw kadagay da humabos da tatubong kumada din nabaw no sandi kay mazan. Aming kana, biyampay da tasab ngavi, mhuguan tasab ngavi, biyampay tikon na dyan ngavi, pamelintahan ngavi, biyampay sabi abidi magigizon ngavi surga, kuasa ngavi da surga, humazo zikoy di hozo kapazan na kabantugan no, biyampay sa kupuson, mangazo zikoy. Kekuasaan ngawi syurga, tawanom tanah, noponu doko bontuganu, kazani ditakawas kozo, azo wisido, imiko didingan di Tuhan, kazani ditakawas kozo. Tata pada bitua kay Tuhan, ita Buddha sa babi kabituhan. Iti napogi do di zona da bitua ita ngabis mambayang sikoy. Maza da posandat de espiritu nu da ditingavi mega bohbo matu. May dada di dai tingavi no mendok dagay, ditinan,
Za di Tuhan Yesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patubusay sido, nasagako sa da siminuang na kondasan daw, minangani sido da loti, minanak daw kapanong katawadan ngavi, minangakib di, pinapatak di dan makikiyang nga daw mos. Ono iti sababi ko, pangakan na diti, tu itinay-tinan ko, ipatakan may mentok Diyosu. Ilahan magadi untuk napungo imakan min susedop. Nano di siday saban o minsan po minanak na kupanong katodan ngavi minatak ni sidoi dan makikiiya nga daw mos. Ono iti sababi ko panginom no mantad diti. Tu iti no isasaban ni Zaku. Iza di batas kababago amay sa kupuson ipatungon may montok Diyosu o montok tagumu. Montok di kapahiyangan na do sa ngavi. May no iti dadikan daman dugo. Ikatapatan tahom lati na katumbasan. Papabalsikoy do kinapatazono oy Tuhan. O papatahang do kinotungagano. Kisomikot ko bagu. Ito na po ginamasa sa kay mamalamay di kandaman di kinapatazo ng kinatungagan daw. Patakon sa diyaw Tuhan. Ilo tinag po season na misaban na pumasizan. Manakdak po ng katahuanan ngavi. Do nigitan sa kayo diyaw na kapadan na dumbangan no ang manampuan na diyaw. O duka sa kayo das mambayang. Damagi na di tinanam za ni Kristus o timung sa kinadadad iso maza di Espiritu tabi ituwa. Ano may Tuhan, Ecclesia no pantongkop, patutongkop di pamagunan. Ang mabitan na sida na di kapanuan na tawad sa kaday. Sa ngavian, miyampay di Francis Pope Nagay, John Bishop Nagay, sabi di Father Ngavi. Ano mo nagito pinangavi Nagay? Inong ako daw pidikan sanan di katungagan, sabi inapatay itkosyanan no. Tay mo na izoho din nabaw de vos no. Kasi na nagay sabi sa mamayang sikoy, damiyampay di hahangay tabitua Mary tinadikinaingan, Sancti Joseph Sawadusido, miyampay di apostol tong bitua, sabi Sancti, ina kapopons kau diaw di pa umpus di umulan ngavi, kanu sa kanadari ko bosyan, da dumadi da sambi tumungkus ngavi da kaposizan slajul, ang mga zo mambantuk diaw, maza di tanak no Jesus Kristus. Maza di sido, miampay di sido, omi di sido. Oy kinaingan tamata bakas, idi kapisan ni Espiritu tobitua. Sabi kabuntugan ng kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinait, ay so kapupuson. Dadi penuh di mama siam na ugma sa dakpengyaan poin kinaingan kata masika na mabos. Tamasay suga obituano onga anu mikoto pomolintanu Sablu ay manohitana, biyagano ingka,
Isata sasangada Opo hiyo ngosikoy Dohasa ngavidagay Niagadagay na popohiyo Disantap mamuhasa Umagvandagay Om kadasi ko'y lobito Doit ko'y masatan Nga pagabasosi ko'y Noman tatalaan Pagabasos kay Tuhan sumambayang si ko'y Demantan patitikit talat Katawad na damanak na pibabasan Itanaw nga vidagay Damaza di sa kadada ko siyanan nu, panggabas sa kanadata may madamantad dosa, ang pantambasi mantad sa pepikosan ginavo, namasos kay pangandad, di kansa na nabituhan, ang di kay katan di mamasi sa Jesus Kristus. Tui kapamalintaan ikuasa ang ikabantugan no po nga diyaw na babay no om soy hinay. Ay Tuhan Jesus Kristus iminabos di apostol nga bino. Pibabasan timponan ku Diyos, pibabasan ku takon ku Diyos. Kadaintong, da dosa nga bidagay, nga da di katumbazan di eklesia no. Ang katawad na da manak dosido, da pibabasan ng pisan, ikatunudan may bahizab no, imamamasi ang mamalinta, montok sa hihinayin ay sa kupusan. Amen. Ipibabasan ni Tuhan may pa Diyos tumay mo? Omiampay sudukan no. Kano magitatak di tanda da pibabasan. Oy domba di kinailan, mamidu ko di dosa, ngavidi pamagunan, kosyanay dagay. Oy domba di kinailan, mamidu ko di dosa, ngavidi pamagunan, kosyanay dagay. Oy domba di kinailan, mamidu ko di dosa, ngavidi pamagunan, on wise ko'y dopi babasan. Intangay, idomba di kedengan. Intangay sida, imangido di dosa ngawi di pamagunan. Abituan ay santap ho na dimakan min sesedap di domba.
Kanos membayang. I kapisan il sakramentum no, ina kanza no, manampasin na dadagay Tuhan, ang papoy magan dagay, di tanabaw na katapatan no, maza di Kristus Tuhan za. Amen. Sambayang tahun di Sancti Joseph, katabian gugumampi di mananambus, sabo di hahangay tabitua Mary. Dadiyaw binatak ni kinaingan, itanak tuntoy sa ondaw. Dadiyaw binahansan ni Mary, ikatumbazan daw. Miyampay diyaw na dadi i Kristus do tuhun. Tabitwa Joseph, daday panogi, pagitanay diyaw sandi do sanghun tama. Mabito zikoy da dilahan na posisyon. Pagyanway zikoy da grasya. Pabinsianan sinyo, umigay zikoy mantad patitikit talat. Amen. I Tuhan, miyampay Diyosu, O miyampay sa suban no. ikinagan tabakas, mambalakat na Diyosu, itama, amitanak, Espiritu tabitua. Amen. Ugad na, ang pabalo no, iabal tabasi di Tuhan. Katawadan dahil kinaingan. Katawadan Jesus, itang ako tuhun. Tumanisikoy, sontok ka jala.